வணக்கம் சன்சுடர் தொலைக்காட்சி நண்பர்களே. சிறு கைத்தொழில் முயற்சியாளரை ஊக்குவிக்கும் நோக்குடன் கிராமத்தில் ஒரு பார்வை நிகழ்ச்சியின் ஊடாக சந்திப்பதை நாம் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். நாம் அன்றாடம் பாவித்து குப்பையில் போடுகின்ற தேங்காய் சிரட்டையின் மூலம் கைவினைப் பொருட்களை தயாரிக்கும் ஒரு நபரை தான் நாங்கள் சந்திக்க வந்திருக்கின்றோம். ரூபா தம்பகோல ஸ்கூல் கிட்ட இருந்து பாருங்க, வலது பக்கத்தை பார்த்தா ஒரு பாதை ஒன்று போகுது, அந்த பாதையில தான் போகணும். இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு அரச மரம் இருக்கு, அதுக்கு அருகாமையில தான் அவர்கிட்ட கடையும் இருக்குது. இந்த பாருங்க கடை. ஐபோ மாமா අපි දැන් සිටින්නේ දඹගොල්ල පොල්කටු වලින් විසුතුරු භාණ්ඩ සාධන ස්ථානයක සිටයි. පොල්කටු කාර්මික ශිල්පියාගේ නම එස්.එම්. ජයසිරි. ඔබගේ ලිපිනය සඳහන් කරන්න. දඹගොල්ල පූජා මළුව දඹගොල්ල නෙල්දණ්ඩාහින්න. ඔබ පොල්කටු රූපයක් හදන්න පටන් ගන්න ගත්තේ කොයි කාලෙද? සාමාන්‍ය විදියට 2012යි. 2012. සාමාන්‍ය අවුරුදු කීයක් පමණද? 2012 කියන්නේ අවුරුදු 18ක්. ඔබට මේ ව්‍යාපාරය සඳහා පවුලේ අය උදව් කරනවා. මුන්දරේ උදව් කරනවා. ඒ තුන්දෙනාගේ නම කිව්වා. සනත් අත්නායක, ලහිරු දයංග, ලහිරු එස්.එම්. ජයවීර. එතකොට මාමගේ ඒ නන්දා මුකුත් වැඩක්ම කරන්නේ නැද්ද? නන්දා වැඩ කරනවා. නන්දා තමයි වෙළඳ පොලේ යන්නේ, පොලේ යන්නේ, ඒවා කරන්නේ. කඩේ ඉන්නේ. මෙම පොල්කටු භාණ්ඩ දෑතින් සාධනයවද නැතොත් යන්ත්‍ර භාවිතා කරනවද? දෑතින් සහ යන්ත්‍ර. මෙම පොල්කටු රූප සැදීම සඳහා කොපමණ කාලයක් ගත වේද? කියන්නේ කොපමණ කාලයක් කියන්නේ සාමාන්‍ය බුදු කුටියක් හදන්න නම් සතියක් විතර යනවා. ලුණු කටුවක් එකක් හදන්න සාමාන්‍ය පැය 4ක් 3ක් කාලයක් යනවා. ජොග්ගෝකට පැය 2.5ක් යනවා. දේව රූපයක් හදලා තින්නේ ඒකට කොච්චර කාලයක්? දේව රූපේ මේකට යනවා දවස් එකමාරක් විතර. එකමාරක් යනවා. දවසින් සාධන පොල්කටු රූපයක් වෙන්නන්න බෑ. මේ වාගේ ඒවා පුළුවන්. මේක දවසට පුළුවන් මේක 5ක්. දැන් රූප කියන්නේ මේවානේ, මේවා හදන්නවා. මේකට දවස් එකමාර 2 යනවා. මේකට සතියක් පුරාන. බුදු කුටිය. සතියක් හෝ මාසයක් පමණ කාලයක් ගත වන පොල්කටු රූප මොනවද? පොල්කටු රූප මාසයක් ගත වෙන. මාසයක් ගත වෙන රූප. මාසයක් ගත වෙන රූප නෑ. සාමාන්‍ය සතියක් දෙකක් යනවා අර රූපෙට. මේකට දවස් 2ක කාලය යන්නේ. රූප නම් එච්චරයි. ඔව්. සාමාන්‍ය ගතවන පොල්කටු රූප මොනවද යන පැවතුවා. ඒ ගැන පොඩි විස්තරයක් දෙන්න පුළුවන්ද අපිට? විස්තරයක් කිව්වේ සාමාන්‍ය මේ හදන විදිය ඒකට ගත වෙන කාලය, ශ්‍රමය, ඒවා ටික. ඔව්, මේ හදන විදිය කියන්නේ දැන් මුලින් පටන් ගත්තොත් අපි හැන්දෙන් ඉඳන් ගමු. හැන්දෙන් ඉඳලා මේ හැන්දේ ගවන්ට ලොකු ගස් ගන්නේ. ලොකු ගස් අරගෙන සෙන්සර් මැෂින් එකෙන් කුට්ටි කරලා සාමාන්‍ය ගානට පල්ලා මේ ගානට හදා ගන්නවා. මේ ගානට හදලා තමයි මේ ක්‍රමයට කට් කරන්නේ. මේ කපලා තියෙන්නේ. හරි හරි. මේ ක්‍රමයට. ඊට පස්සේ මේකෙන් මේ තවුව විද ගන්න මේ මාක් කරලා තියෙනවා. මේ කියන්නේ අංකේ ගහලා මේකේ අංකේ ගහනවා. මේ හැන්දේ ගහපුව අංකේ වෙන්න ඉතේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ තවු ගන්න මේ මාක් කරලා තියෙනවා. මේක විද ගන්නවා මේක. මේ ගිල් එක. ගිල් එකෙන් විදින්න ඕන. ඒ විදලා ඊට පස්සේ අපි මේ ගන්නවා හයිටේෂන් ඇණයක්. හයිටේෂන් කියලා ඇණයක්. ඒකෙන් තමයි මේක රිවර්ට් කරන්නේ. එහෙම තමයි ඒක හදන්නේ. ඊට පස්සේ ගන්නවා නම් දැන් මේවා. දැන් මේක අපි මේකට කෑලි තියෙනවා අපේ සෙට් 4ක්. කෑලි 4ක් තියෙනවා. මේ අංකයක් ගන්නවා මේක එක නම් එක, මේකත් එක, මේ කෑල්ලත් එක, මේකත් එක. ඊට පස්සේ මේකේ කපලා වෙනම ගොඩ කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ කොටස කපා ගන්නවා. මේ කොටස කපනවා මේ ඔක්කොටම අංක ගන්නවා. අංක ගහුවන් පස්සේ දැන් මේකේ අංකෙ 2 නම් මේකේ අංකෙ 1 නම් 1 2ට මාරු වුණොත් ගන්න බෑ. ඒක පිළිවෙලට ඒ අංක පිළිවෙලට දැන් මේකේ කෑලි 4ක් තියෙනවානේ. ඔය කෑලි 4 ගොඩවල් වලට ගොඩවල් 4ට දා ගන්නවා. දාලා ඒ අංක පිළිවෙල හැටියට අංක පිළිවෙලට තමයි මේකට සෙට් කරන්නේ. හොඳයි. ඒ වගේ මේක බුදු කුටි. මේ බුදු කුටි නේ ආහාර පාත්‍ර. බුදුන්ට ආහාර පූජා කරන්නේ. හරි. දෙයියන් ආහාර පූජා කරනවා.
මේකෙන් හදන්න පුළුවන් දවසකට 4ක් 5ක් වගේ. ඔය කාලේ හරි හරි. මේ ඉතා ලස්සන පොල්කටු රූප රැගෙන යන්න පිට අය පැමිණෙනවාද? පිට එනවා මල්ලියංගෙන් එනවා. හංගුලංගෙන් එනවා. ඊට අමතරව මඩුල්ලේ කෙනෙක් එනවා. ඊට අමතරව පොලේ. මේක ඇවිල්ලා සිල්ලර කාලේ මේ සිල්ලර ලාච්චු මේකට අපි කියන්නේ සිල්ලර ලාච්චු. මේක ඇවිල්ලා මේකේ පහේ කාසි 10 කාසි 9 කාසි ගන්න. සිල්ලර් වලට විතර. සිල්ලර වලට විතරයි. සිල්ලර ලාච්චු. මේ පොල්කටු වලින් සාධන භාණ්ඩ ඔබලාම වෙළඳ පොළට රැගෙන යනවාද? ඒ ගැන පොඩි විස්තරයක් කළොත්. ඔව් වෙළඳ පොළට අපි ගෙනියනවා. වෙළඳ පොළට කියන්නේ පොළවල් තියෙනවනේ. මාසෙකට පොළවල් 12ක් තියෙනවා. ඒ 12ට යනවා කියන්නේ නෝනා. මොකද මම හදන්න ඕනේ. එයා ඊට පස්සේ අමතරව කඩේ ඉරලා කඩෙත් විකුණනවා. ඊළඟට මේ හංගුරන් කිත මයියංගනේ මේ මඩුල්ලේ ඒ තුන්ගලක් ඉන්න කන්තුන්. එයා දෙනවා. මාසෙකට සැරයක් දෙකයි ගොඩනගනවා. මේ පොල්කටු භාණ්ඩ වල මිල සඳහන් කරන්නකෝ. මිල මේක ඇවිල්ලා 350 සිල්ලර ලාච්චු. මේක ඇවිල්ලා හඳුන් කූරු අපි කියන්නේ හඳුන් කූරු දවටනේ. මේක ඇවිල්ලා 230යි. හඳුන් කූරු දවටනේ. මේ ඇවිල්ලා මේ කිල්කප්. මේ සෙට් එකක්. මේ සෙට් එක මේක මේ තනි එක මේක කිල්කප්. මේකට හැඳිත් වෙනම තියෙනවා. මේක ඇවිල්ලා 750යි කෑලි 6ක් තියෙනවා. 750. මේක ඇවිල්ලා පොල් කටු වලින් ඉන්නේ මේක ලීයෙන් හදන්නේ. මේක ඇවිල්ලා කැරට් එකක්. ඒක 12ක් 250යි. ඒක හරි. මේක කෝප්. කෝප් මේක ඇවිල්ලා 230යි. මේ ඇවිල්ලා බුදු කුටි. මේක ෆිල්මෙත් එක්ක 2250යි. මේක මල් වාස්. උඩින් මල් පොකුරක් දාලා එහෙම ගන්න. මේක ඇවිල්ලා 1100ට දෙන්නේ සාමාන්‍ය 100ට කොල්ල 18 තමයි මේක යන්නේ. මේක ඇවිල්ලා මේස ලාම්පු. මේක යට තියෙන බල්බ් එක. වයර් එක ගන්න මේ පැත්තේ. මේක හෝල්ඩර් එකක් දාලා තියෙන ඇතුලේ. ඊට බල්බ් එක මෙහෙම ඉච්චට ගවම අස්සර එළියක් වැටෙනවා. මේ ඇවිල්ලා හැන්ඩල් ලූම් කට. මේක හැන්ඩල් ලූම් කට. මේක උඩින් මූලිය වහන්න තියෙන්නේ. මේ හැන්ඩල් ලූම් කට. මේක හැන්ඩල් ලූම් කට. නෝමල් එකනේ මේක ඇවිල්ලා ගේ කුරුළු. මේක කෑලි 7ක් සෙට් වෙනවා. 1 2 3 4යි 5යි 7ක් සෙට් වෙනවා. මේක ගේ කුරුළු. මේ උඩ කෑම. යට වතුර. නැදින් ගෙදර. මේ වෙල්ලක් දැන් තියෙන්නේ. හරි. මේක කැට. මේක කැට මේ සල්ලි දාන කැට. මේක කැටේ. මේක ලන්තෑරුම් මේක ඇවිල්ලා මේක මේ උඩ කැලලක් තියෙනවා බල්බ් එක දාලා පත්තු ගන්න තියෙනවා මේක ලන්තෑරුම් ඉවරයි දැනට මේක විතර තියෙන්නේ. මේක උඩින් කැලලක් තියෙනවා බල්බ් එක දාලා පත්තු කරාම ඈට ගෙදර එළිය වැටෙනවා. මේක දම් පාට එළියක් තමයි විත්තියේ මොනවද තිබුණත් දම් පාට එළියක් තමයි මේක වැටෙන්නේ. දම් පාට එළියක්. ඊට පස්සේ නිදාගෙන අයට ඇන්තෙන් සාමාන්‍ය මේ මට්ටමින් පල්ල තමයි උඩ තමයි එළිය වැටෙන්නේ. ඇඳට එළිය වැටෙන්නේ නැහැ මේ මට්ටමින් තමයි එළිය වැටෙන්නේ. දැල්ලා ලන්තෑරුම්. ගන්නවද ලකන්? ගන්නවද? මේ ගාල පෑන් දාන්න පෑන් බෝතලේ. යෝගන් පෑන් බෝතලේ. මේ වටේ පෑන් 18ක් දාන්න පුළුවන්. මේ ටිකක් දාන්න පුළුවන්. උඩින් පොදු. මෙතෙන් කට. උඩින් පොදු. ඒකල පෑන් බෝතලේ. ඉස්සරහට හොඳයි. මේක ඇවිල්ලා අතරගන් දේවාලි. අතරගන් දේවාලි. මෙතන පහන. මේ හඳුන් කූරු. මේක ඇතුලේ තියෙන හිටි පොන්න එක. ඒක හඳුන් කූරු මෙම ගවම හිට කරලා
උඩට මේ කුඩු ටික වැටෙනවා පස්සේ ඉසි ගන්න පුළුවන් කුඩු ටික. ඒක අඳු කොරේ දවටේ. මේක මල් පූජා ගන්න මල් වට්ටිය. මේක පටලන දෙන්නේ. මේ පිටිය ගන්න පුළුවන් මේක. මේකේ තියන්නත් පුළුවන්. මේ ඇවිල්ලා කරිදීසින වරික දෙකක් තියෙනවා. ඉන්නවා කට්ටිය මේ ඒ ප්‍රමිල දෙකක් මේ වරික දෙකක්. හරි දාන්න. හරි දාන්න මේ හැන්ද. හන්දත් එක්ක මේ කරිදීසි. මේක ලොකු ඒවායි හදනවා මේ ලොකු අතින කට්ටක් කපනවා මේක අපි. මේ කට්ටක් කපලා දී. හන්දරේ. කරිදීසි. ආයේ ඒකයි තියෙන්නේ පෙන්ඩන් මුදුන් හැදුවා. ඒක දැන් ඇත්තටම අඩුවෙන්ද පොඩක් අඩු කරා. නැත්නම් පෙන්ඩන් මුදු ඒව හදනවා. ඒව පොඩක් අඩු කරා. මොකද පොඩක් අඩුයි අතපය ගෝල් නෙමෙයි අතපය කැපෙනවා. හරියට මැෂින් ඒකයි. இவ்வளோ மாமா குறிப்பிட்டது போல் எல்லாம் சிங்களத்திலே தான் கழிச்சிட்டு வந்தேன். ஏன்னா அவர் சிங்களனால சிங்களத்திலே தான் எல்லா இது உரையாடலும் நடந்துச்சு. இப்போ அதனால் அது அப்படியே தமிழில் நான் சொல்கிறேன். இவர் 2012 தான் இந்த பிஸ்னஸை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காரு. இவருக்கு குடும்பத்தில் 3 பேர் தான் உதவி செஞ்சுருக்காங்கன்னா பாருங்கள். நம்மளை பார்த்தோம்னா அன்றாடம் பாய்ச்சி வீசிக்கிற ஒரு சிரட்டை அதை வச்சு எவ்வளோ நிர்மாணங்கள் செஞ்சுருக்காரு பாருங்க. இது வந்து யோகா சாப்பிட்றதுக்கான கப். நமக்கு தெரிஞ்ச எல்லாம் பிளாஸ்டிக் கப் மட்டும்தான். பாருங்கள் சிரட்டையில் எவ்வளோ அழகாக செஞ்சுருக்காங்க. அதே மாதிரி தான் அதுக்கு கரண்டியும் இருக்குது. இப்போ இருக்கிறது நம்ம ஊரில் பிளாஸ்டிக் கரண்டியை ஒதுக்கிட்டு பேப்பர் மாதிரி இருந்துச்சு. பாருங்கள் யாருக்குமே எந்த தீய விளைவும் வராத ஒரு கரண்டி. அதே மாதிரி தான் அடுத்தது சின்ன பிள்ளைக்கு விளையாடு ஜெஜ்ஜி சிங்களத்தை சொல்றேன்னா கெஜ்ஜியா பாருங்க. ஆட்டின சத்தம்லாம் வருது. மற்றது இருக்குது அந்த தேவால முருகன் சிலை வச்சு கோவில் மாதிரி ஒன்று அமைச்சிருக்காங்க. நல்லா ஜூம் பண்ணி காட்டுங்க. உள்ளுக்கு முருகன் வள்ளி தெய்வம் இருக்குது. மற்றது பத்தி பற்ற வைக்கிறதுக்கு சூடை பற்ற வைக்கிறதுக்கு இந்த இங்கே வீதி போட்டு வச்சுக்கிறதுக்கு அப்படி தனியாக வச்சுருக்காங்க. இது செவுத்துலேயும் அடிக்கலாமா, மற்றபடி மேசையும் வச்சுக்கலாம்னு சொல்கிறாரு. மற்றது பார்த்தீங்கன்னா இன்னொன்று நம்ம அவ்வளோ பேரும் விரும்பி பார்க்குற விஷயம் சல்லி கோயின்ஸ் போட்டு வைக்கிறதுக்காக செஞ்சுருக்காரு. காசி மேலே 10 ரூபா கீழே 5 ரூபா அப்படி போட்டு வைக்கிறதா. அது டக்குன்னு எடுத்துக்க லேசு. நமக்கு ஐட்டம் முக்கியம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா உப்பு சாடி. இன்னும் இப்போ இருக்கவங்க எத்தனை பேருக்கு இதெல்லாம் தெரியும் தெரில. எனக்கே முந்தி கொஞ்ச நாள் எங்கள் தாத்தா வீட்டில் கண்டு அதுக்கு பிறகு இப்பெல்லாம் காண்றது இல்லை. இது யாரும் யூஸ் பண்ணுறதும் இல்லை. நம்ம போத்தலில் தானே உப்பெல்லாம் போட்டு வச்சுக்கிறோம். பாருங்களா வச்சுருக்காங்க. அதுக்கு ஒரு கரண்டியும் வச்சுருக்காரு. சாரி போட்டு மூணையும் வச்சுக்கலாம். மற்றபடி இன்னொன்று சொன்னார் லந்தர் லாம்பு. இப்போ யாருமே அதெல்லாம் பாதிக்கிறது கூட இல்லை. ஏன்னு கேட்டால் எல்லாருக்கும் தான் கரண்ட் இருக்குது. இதான் இது லந்தர். இதுக்கு மிளகு தீயை உள்ளுக்கு பற்ற வச்சு வைக்கலாம். அப்படி இல்லாட்டி இப்போ நவீன முறையாக பார்க்கணும் இதுக்கு பல்ப் போட்டுக்கலாமா. நம்மளோட கண்ணுக்கு எந்த வித பாதிப்பும் வராத மாதிரி அது செஞ்சுருக்காங்க. மற்றது செஞ்சுருக்காரு உண்டியல். உண்டியல் பாருங்க. யார் சரி நினச்சிருப்பாங்களா தேங்காயில் ஒரு உண்டியல் செய்யறது. யாரும் சொன்னால் சிரிப்பாங்க. போய் தான் சொல்கிறாங்க. இதெல்லாம் காட்டுறதுக்காக எடுக்கப்பட்ட வீடியோ தான் இது. அடுத்து வீட்டுக்குருவிக்காக கட்டப்பட்ட வீட்டு கூடாரம். அதுக்கு மேலே வந்து அதுக்கு சாப்பாடு வைக்கிற இடமா, கீழே வந்து தண்ணி, உள்ளுக்கு வந்து வீடு. பாருங்க எப்படி ஒரு கலை அம்சம் புரிஞ்சு வேலை செஞ்சிருக்காரு இவரு. அதே மாதிரி மற்றது புத்தர் சிலை ஒன்று செஞ்சிருக்காரு. இதெல்லாம் நான் சத்தியமா நான் பிளாஸ்டிக்ல தான் கண்டிருக்கேன். பல்ப் போட்டு அப்படி இருக்கும். இது அவர் அப்படியே சிரட்டையில செஞ்சிருக்காரு. இந்த மாதிரி ஒரு ஆக்கம் யாராலையும் செய்ய இயலாது. மற்றபடி டீ குடிக்கிறது ஜோக் 2 ஐட்டம் செஞ்சு வச்சிருக்காரு. அதுக்கு சாதாரண விலையும் அடிச்சு வச்சிருக்காரு. இது 290 ரூபா, இது 260 ரூபா. ஒவ்வொரு விலையும் அடிச்சிருக்காரு. பெரிய டீ கப் இது 230 ரூபாயா. மற்றது நம்ம அன்றாட யூஸ் பண்ற விஷயம் தான் கரண்டி. அதுவும் இந்த இது இருக்கு. இது என்ன கரண்டி? என்ன கரண்டி? இதுல பெருசு இருக்குதான். இது வந்து 100 ரூபா அடிச்சிருக்காரு. இது 120 ரூபா, 60 ரூபாயில இருந்து இருக்குது. உடலுக்கு எந்த தீய விளைவும் வராத சமனா இந்த தேங்காய் சிரட்டையில் செய்யப்பட்ட பொருட்கள். குச்சி குச்சா செஞ்சு வச்சிருக்காரு. கேரட்டா மேற்கு போனா
ඒකෙන් අර මේ පොල් පැණි එහෙම දාලා මේ මේසෙල තියන්නේ මොකද මේසෙල එහෙම පාට පාට දාලා කෑම. அந்த கேரட் மாதிரி அந்த விசேஷ நாள்களில் வைப்பாங்களாம். அது தேங்காய் பூவெல்லாம் போட்டு அது செய்யறதுக்கு தான் இது பயன்படுத்துகிறாங்களாம். அது பெக்கெட்டே 250 ரூபா தான். ලාස්ති. 12 இருக்குதான் இதில். மற்றபடி அவர் சிரட்டையை இந்த உருவங்களை செய்யறதுக்கு பாவிச்ச சாமான்ங்க தான் இது எல்லாம். இப்போ இதெல்லாம் நவீன முறையை தான் செஞ்சிருக்காரு. மிந்தி வந்து எஸ்ட்ரோ பிளேட்னு சொல்லுவாங்க, அதுலேயே தான் வெட்டி செஞ்சிருக்காரு. இப்போ தான் இந்த மெஷினை செய்கிறாரு. அடுத்து ஃபோன் வைக்கிறதுக்கு ஸ்டாண்ட் ஒன்று செஞ்சிருக்காரு பாருங்க. ෆෝන් වතුරක இங்கே வந்து தண்ணி வைக்கிற ஜொக்கு 2 வச்சுக்கலாமா, இங்கே ஃபோன் வச்சுக்கிறது. අගේ පෑන්. அது ஒரு மரத்தில் தான் செஞ்சிருக்காரு பாருங்க. செம்ம பாரமாக இருக்காது. மற்றது அந்த ஐட்டம் தான் இப்போதைக்கு செஞ்சு வச்சிருக்காரா. மற்றது உள்ளுக்கும் நியாயமான சாமான் இருக்கு. இருங்க அதையும் வீடியோவில் காட்டுறோம். மாமாட்ட இதெல்லாம் பற்றி நான் இதில் போடுறேன் அப்படிங்கிறதுக்காக எனக்கு ஒரு வந்ததுக்காக ஒரு கிஃப்ட் ஒன்று தரேன் இருக்காரு பாருங்க. அதையும் இந்த சிலை எனக்கே கொடுத்துட்டாரு. சாப்பிட்டா ஒரு ஜொக்கோடு தரேன் இருக்காங்க. பாருங்க, கைவினை பொருட்களை நீங்கள் வாங்கணும்னா கீழே இருக்க தொலைபேசி நம்பரோட நீங்கள் தொடர்பு பண்ணீங்கன்னா அவங்க கொரியர் மூலமோ இல்லாட்டி நீங்களே வந்து பார்த்து எடுத்துக்கலாம். අසා නැන්ද අව දෙපළම අනාගතයේ ව්‍යාපාරය කරන ඔයගොල්ලෝ මොනවද හිතන්නේ? ඒක තව තවත් දිනු කරගන්න ඕන කියලා. ඊයේ දිනු කරගන්න දා ගොඩාක් බලාපොරොත්තු තියෙනවා. ඔබතුමා මොනවද කියන්නේ මේකනේ? නැන්දාගේ බලාපොරොත්තු මේ අවසානයේ මේක මේ මාමලාගේ ව්‍යාපාරය දිනුවෙන්ට මාගේ ප්‍රාර්ථනාව තප්පරෙන් තප්පරයට විනාඩියට පැයෙන් පැයට දවසෙන් දවස සතියෙන් සතිය මාසෙන් මාස අවුරුද්දෙන් අවුරුද්දට තව තවත් දිනු වේවායි කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.